A klet bes koz doch un anko? Ja. Ja, pet a vis lardmen. Ben, nanko, ama de hagwang très nedelig a février, pe moi se vi là, pe mort, a vi frico pe mort. Pe kaf assemblée, am vigre assemblée, men dra de hagili quoi. Vigre assemblée que un dieu de waikato, a des ibi charcuterie, a pâté a trop, a des kaf a de lampic a trop care a bi protesten. A vi a greiz nons, greiz tout vi kles koi va pen a zoio. Ja. Hoppala. A me het koos nan nanko. Nanko petra la me dat koos hag i ovre a oan tout pa le meg am communist. Oan ki communist dra oa rog a brezel diver o damas oa kal communist da. Me en ta velein quoi. Da la ne sont ziwal a vurt pe a gaz te droi vidao chom ga gaz. A oan yet ziwal ken oa de tut skoi va pen a zoio. An ein tapen an ba o listen vi lak pella pe vi dornet o listen toalla. A bramo lak bar pus, a hen skreij non. Me not a person. An en digor a listen a laton. Tol plemat, vi gwell de dreit ba le mekwas. A oan va dro hugel la da mas bio oan gant en 1879. Dra oa rog a Brezel-Pazek, ba ya bu goud oan bebret pa Brezel-Pazek. A dro mina han pum, a ya dra oan nanko. A ma vi skov a zoio oa touche da meurp, hag a meurp oa va a masipi. Vous repet ar masipi? Nous on chit. Un ti oa i dour, i pri. Ja, alors zi pri, ja. A vi lak a meurp vi gred o plancher. Ja. A vi si ad bep sun. Be si ad a meurp vi si ad a masipi. A ma vi kled un toio va zol a dra transmet dre a meurp. A ma vi kled trouz va a masipi na oa zur la vi be an ma o banti bar bla. Ah ja. Me dar ma vi an ma o bu vi lan regos. Ba ja. Puis dar ma an ma hag an dut gred tro mosse. Ba ja. A boa tapet a person goud oa ket betoio va a masipi i gwech ebek. A kous goud va a dut pa pret. A klet bes koz doch sinou el amos? Ja, an boa o bon bosch a veget un dra mason a oa, o hen a oa, i vre oa kin dirz de medat, a hi oa mason a te d'or tammo labouio, a ben pidi a vi meo dal. Oh la. Puis vidao rat just an va A brede me mestra. A vidao kanon la hier og nons, a grede ke mon i han, puis a vidao ba oa cho ba kiet al kishna, a grede ke mont a la vant na bio a oa sure teia seurs, diga de speurs nanko, oa hottes nan. Ja. Hi grede ze ba i ben bio vi ken meo, a na velat an huske montre a chasn a hi a gavele ki a suriz, a ya me ba a chasn a so on tar o penvol ga i chadeno, halop va i ler. A hi oa te de speurs nanko, Se vidal me dad, monte gas hem da hier, a ben on gad, di ganan da hier, vi vreg o oel, pe skoi va nan a vu gwal oel, hag a vreg skoi va i goaz. Men dra oa fentez oa, oa ke fentez na ye. Klet meus koz doch tao un teujou. To un teujo. Ja. Ja, lod. Un teus vi gret. Ja, un teus. Ja, a c'hoad a kwad freo vi so c'hasen hand a ene vi un teus kwad freo. Ja, men dra oa drame oa protestant da a gatolik la hi oa teus kwad freo. Hi oa a pelikater vi gat eus hez. Hi oa predikater. Ah ja, Ja. o predikater proteste. Ja. A hi oa un teus. A pes ar mod oa ma o hañ. O ba hinnik be ma o bio n'existe ket oa ket Ba non. Me gouj o bet di han ro vilad bio pa la Bresle vi oa ket na ballon a trao a hen un dulre bal bak control un dieu penel a c'hoad a vidao pasi ba tal un teus. Ja. Diwal d'un teus vilad. Me den ben a begol un teus gwech bio oa man ave
Mais réputation, là, honteuse, Bah, même à clé d'une histoire, à mos, matran ou ar même steus. Ou au pot de cause, an a cled a rayong barbal, causeo d'or hunteuse, a oa partit rog a rayong, Ja, blant d'or ounde, ja, gaizien, gandiren, an a get tan gandiren, gandian, ja. ja, blant d'or ound a rayong. An moa bede, ba, matraloa même san ewa. Ja. Oa bespiron da rayong ganteus, ba quad freo. Bah ja, bah quoi de frère oa. Ja, ja, Même mais- histoire oa. Eze, ja. Mais même à clé d'un dras baklen. Ah ja, a teus quad freo vi kostet on toja. Me, en du holinke, du sturma de grid i tro, mos blam dra wa tro de religion. Bah ja. Han moa bio am en op da religion. Bjørn du, hei da skola gilli wanke bet non ga protesten gwesje be, men det hen med mig mod med mig stra, pas boessen, pas jeu, om vi que, om tu t'irives, quoi, Ja. tu trist, vi catholique, tu trist, du blazereux, reste tu trist. Ja. Vi que blijala, quoi. Bah non. Mais matran oa gwellor bi trist, vi bi meo paprat. Ja, mais oui, qui profite de habu, quoi. Bah non. Non.